Pozdrav svim slušalcima ovog Radio Ozrena. Ja sam Marinko Đukanović i ovom prilikom predstavljamo vam magistra Milana L. Simića iz Brzika, centralnog dijela Ozrena, prostora između Kraljice i najvišeg vrha Ozren gore Ostrvica. Magistar Milan Simić je poznat prema izraženoj ljubavi za Ozrenom u celini, a posebno Brzicima i Brezičkom prostoru, što je poznato na široko i prije minulog nesretnog ratnog stanja i sve do današnjih dana. Za ovu priliku gospodin Milan Simić upoznaće nas u kraćim crtama o selu Brzicima. Želim govoriti o najljepšem dijelu Ozrena koji se uopšte spominje i koji je poznat na široko u svijetu, a to su stvarno Brzici. Ko ne vjeruje da istinu govorim, neka dođe 19. jula, tada je Brezička molitva i uvjerit će se u ljepotu platova Brezičkog, popularno ga mi zovemo plato. Ja lično sam napisao puno informacija o Ozrenu kao celini, a o Brzicima posebno kao ekološki zdravom prostoru, u sredstvima javnog informisanja, radio, televiziji, štampi i tako dalje. Ono što Ozrenci često ne znaju, moram kazati ne znaju, većinski, koliki je Ozren. Ozren je veliki i Ozren je jedno veliko poluostrvo između tri rijeke. 100 km sjeveroistočnom stranom s prečom ide do pred Živinice, a onda ispred Živinica na Banoviće, od Banovića do Ribnice i od Ribnice Krivajom 36 km do Zavidovića, 58 km Bosnom do Doboja, i to je jedno lijepo prirodno poluostrvo koje se graniči sa Konjuh planinom. To su zapisali pripadnici svih nacionalnosti, čak među raznim autorima postoji da Ozrenu pripada i Udrim, računajući i po manastiru Udrimskom, a i po reljefu koji je potpuno identičan reljefu Ozrena ovam dalje. Ovo napominjem zato što mnogi Ozrenci cijepaju Ozren na nekakvi 4-5 celina i nikako da shvate da nije moguće cijepati tu prostoriju na nekakve nekakva parčad, zato što trebamo imati u vidu da je to stvarno jedno krasno poluostrvo, za koje su Švajcarci 1925. i 6. godine molili kralja da im da na jedno 10-15 godišnje korištenje samo tog prostora, ali molim vas, shvatite ozbiljnost ljepote, poentirali su to sa Brezičkim prostorom. Na Brezičkom prostoru se nalaze struje vjetrova i tu imamo i Mediteran preko Vlašića koji dolazi, imamo interkontinentalnu i kontinentalnu klimu koja putem vjetrova se nosi, toliko dana se mijenjaju ti vjetrovi i ekološki smo izuzetno čisti, a i jaki. Ko je od vas čuo za Zlatibor? Mi smo prije 5 godina, brat i ja, dovodili iz Beograda 5 stručnjaka koji su bili 15 dana na tom nama gosti gore. Mi obojica imamo vikende u Brzicima i nismo uopšte napuštali Ozren ni u ratu, ni poslije rata, a naravno danas smo tu. I uvjerili su nas, a i mi smo se uvjerili u to, da smo za koji stepen jači od Zlatibora kad je u pitanju ljekovitost prostora i vazduha. Odnijeli su dosta uzoraka i potvrdili tu istinu na naučnoj osnovi. Vrlo je problematično da ovakva vrijednost data od sile s nebesa i koju niko ne može naručiti, dakle, važno je da ona nekako prodre što prije i brže u glave i misli i Ozrenaca, jer je u nekom periodu dok nije pronađena vakcina za tuberane, bilo popularno da dolaze iz svih krajeva Posavine, Slavonije, pa čak i Banata i drugih područja, dakle, koja su imala izraženu bolest pluća, dolazili su na plato Brezički juni, juli, avgust, septembar i oktobar i tvrdili su ti isti bolesnici da provesti 1 mjesec na Brzicima znači godinu dana života duže. Verujte, dragi Ozrenci i Ozrenke, da ovo ne govorim iz nekakve nostalgične stvari, nego govorim i iz naučne. Bavim se ekologijom i gastronomijom preko 35 godina, inače sam završio 2 fakulteta
imam napisanih knjiga, ali nisam spreman da oponiram, nego jednostavno spreman sam uvijek bio da tumačimo zdravo i oni koji zdravo prihvataju da tako i bude. Brezici su nekad imali oko 200 i nešto domaćinstava, 17 slava se slavilo, to je čuveno selo bilo po pjesmi, igri i veselju. Brezička molitva je bila jedna od najčuvenijih molitva na Ozrenu i ozerskom prostoru cijelom. Ona će to i danas postati jer smo uspjeli nakon kojeg vijeka da sagradimo jednu lijepu crkvu, ne velikog kapaciteta, ali jako je lijepa i lijep lokalitet ima. Napravljena je 2002. je osveštana i ta crkva nam predstavlja nekako broš tog prostora, a želja nam je, to sam i u dogovoru sa vladikom Zvorničko-tuzlanske eparhije, gospodinom Kačavendom Vasilijem, razgovarao i dogovarali smo se da Brezici postanu crkva, dakle Brezička postane mlađa sestrica manastira Ozren. Manastir je dovoljno snažno eksponiran svim i svačim pozitivnim i ne bi bilo dobro da neki sadržaj ne ostvare se na Brezicima, jer sve bi onda dole išlo u neku vrstu podređenosti manastira. Dakle, dogovorili smo se da u Brezičkoj crkvi bi se moglo za brezičku molitvu u buduće organizovati grupno vjenčanje. Dakle, da se prijavljuju kandidati za vjenčanje iz svijeta, prevashodno i u cjelini Ozrenci i Ozrenke, a mogu i drugi, i da se napravi još i prateći objekat, izlivena je ploča, da se napravi prateći objekat sa velikim kapacitetom do 300-400 sjedišta, modern, sa svim sadržajima, tako da učesnici u vjenčanju i drugi gosti imaju gdje da osjednu i naravno da se počaste i tako dalje. Brezici su udaljeni od Doboja 25 km, od Magleja su udaljeni 18 km, od Gačanice su udaljeni 17 km, odnosno od Petrova 14. To je tako zgodna jedna vrsta pravaca, odnosno pravci koji nisu daleko, ali još uvijek nemoguće dobiti neku vrstu odgovornosti ili kako li da se iz Doboja 8 km asfaltira puta, a iz Petrova 12 km. Tako da imamo spoj preko Ozrena i Brezika od Doboja do Petrova, to je negdje nekakvih 40 km u putu. Ja vjerujem da će to brzo biti i da će se i to ostvariti. U čemu je mudrost još Brezika? Brezici imaju jako izraženu endemičnost ljekovitog bilja. Utvrdili smo da ima 15 endemičnih trava koje se mogu naći jedino čak na Prokletijama i visokim planinama. A zašto? Zato što postoji, upravo što sam malo prije napomenuo, ove ruže vjetrova i što je klima podešena tako da je to prostor jedini na kome trava raste jedna druga do 15, među kojima je posebno poznata trava iva. Raste i tisa, pa čak i pančeva, morika i sve ostalo, što potvrđuje kroz biljni svijet tu zdravost prostora. Ja bih vrlo rado da se jave na Radio Ozren i čestitam domaćinu što je ovo opšte pokrenuto, da se jave svi oni koji imaju smisla. Pratio sam mnoge ovdje, čestitam i hvala vam što ste počeli da pišete o mnogo čemu, pa i od svatova pa do svega drugog. Ali bilo bi dobro da se nekako nađemo, pa evo, da zakažemo jedan susret i organizujemo taj susret za 19. juli, na kome bismo napisali jedan program razvoja tog centralnog dijela, a vjerujte, on bi onda povlačio i sve ostalo. Nije nimalo prijatno čekati da drugi odlučuju koji ne znaju šta znači Ozren i šta znači ljepota Ozrena u cjelini, šta znači uopšte ta ljubav. Meni dođe ponekad pa puštam i suze i znam i zaplakat sam sjedeći kod crkve, čiji sam glavni nosilac inspiracije, ideje i ostali predsjednik građevinskog odbora bio, ali uređenje i kruga i svega želio sam i želim da napravimo od tog prostora prostor koji poziva.
Dakle, ko jednom dođe da priča o tom svemu što je vidio, o vrijednostima i kvalitetu i da želi ponovo doći i naravno novog nekog posjetioca dovesti. Prostor je veliki i postaje sve popularniji za izgradnju vikend kuća. Vjerujte da to nije loše, da se napravi, ne bismo da se pravi bilo šta i kako, nego jednostavno da se napravi urban prostor, a to je prostor koji omogućava za svakog korisnika da napravi po svojoj želji i naravno da uživa. Prostor je visine u prosjeku između 500 do 650 metara nadmorske visine, a inače Ozren u cjelini ima ispod 400 metara prosjek nadmorske visine, tako da on ne zaslužuje da se zove planinom, jer postoje samo ova dva vrha, to je Kraljica, koja je visoka 875 koliko metara i Ostrevica 918, a bojište, onda Krstača ploča, Kamenica, su negdje oko 700, a Gostilj 763, čini mi se. Dakle, to je sve ublizu jedno s drugim i to čini kao nekakvu visinu, a ostalo je sve nisko do 150. I zato sam vrlo raspoložen da se dogovorimo. Ja sam napisao dosta stvari, imam napred da pišem i ljetopis, pisat ću, ko se pridružuje bit će u tome aktivista, ali u svakom slučaju preko ovog radija učinite napore da se čujemo, da se vidimo porukama i ostalo. Ne bih vas zamarao, ne znam ti koliko, ali samo da napomenem da su Brezici jedno od starijih sela na Ozrenu i da su vječno bili popularni i da su 954. dobili radio i struju, a 62. dobili smo televiziju. Imali smo školu sad je srušena i dosta je raseljeno selo, tako je to bilo u minulom vremenu i taj povratak bit će zgodan u onom trenutku kad se mnogo što šta revitalizira, a mi želimo napraviti i naravno zdravstvene institucije tu i tako dalje. Prije rata je bilo planirano da se napravi centar za narodno liječenje i proizvodnju zdrave hrane, a istovremeno i bolnica za kardiovaskularne, bronhijalne i nešto, naravno nervnih bolesti. To bi bilo stvarno popularno, jako izraženo i u svijetu poznato. Od mene za danas toliko, želio bih vam sve najljepše, dođite da se upoznamo, dođite da uživamo i dođite da se dogovaramo za dalje. Zašto? Da napravimo stvarno smisao toga, jer napominjem, Bočinjani, Krsno polje, Bakotić i Dolac, oni su u prostoru vrlo malo kad je u pitanju fizički prostor, ali imaju izraženu strukturu stanovništva i oni su organizovali već 3. godina, sad je 4. sabor ovih sela i održava se negdje početkom jula ili koncem jula i ove godine, ne znam tačno, ali može se saznati. I oni imaju sabor koji se održi, dobro se to nauživa, prostori ne nude mnogo, neke planove imaju, a gore na ovom prostoru bismo mogli napraviti čuvene stvari. Pozdrav svima, Simić.